wowe daje man woro umushenzi wa muginga bivuze ku cyo wa mushenzi buretse hagarame ngo kandi zo ntoyi wa mukaritasi muri kurene muri munyuba man ngendi gangista muri zikaritse ngendi gangista man yo DJ bombo karata araje shanga aho ngere yemere sha mushenzi ni ndogwa ibwami bwanje wa mushenzi hasi ndavuze ngo hasi buretse garafure buretse ngusobanurire garafure nabyo nsobanurira wa mushenzi waretse umugisha waretse kanyanga wa mukaritasi shenzi Rumogi rwarabuze nta kanyanga nta rumogi. Wewe ninde wapfuye ninde? Nisanze nkundu umuntu ntazi. Yo Kevin kade bahereze. Yo nisanze yo bahereze. Ezeben yes. Yako kanu ni sawa yes. Imani tayiga ni kimani Kevin kade abashenzi turabahaye. Yo shuye yola. Shenzi. Rumogi rwarabuze nta kanyanga nta rumogi. Wewe ninde wapfuye ninde? Ajeni. Yala gangista muve muri zikariti mugende muvano Vomani garafure damaseni ngwino man ngwino dukubita no madage man ngwino wa muvano mwabise mani Yakobo ni kimani pazo hano madage arashaka ikibondo tuyahondagure bareke mani babasaze bano bakaritasi man babangwe ibimogi shenzi Rumogi rwarabuze nta kanyanga nta rumogi. Wimani pazo banguka tiyene bani damaseni buretse gatoreba uro mushenzi ari mu bikira Sabana abantu babasaze babangwe ibimogi Mushenzi marabyina si hasaze Shabana abantu barasaze kabisa uri abana b'inyamaswa tumaze kumirwa neza Mushenzi barasaze Rumogi rwarabuze nta kanyanga nta rumogi. Kasongo mwaramutse Kasongo agahene k'ijambo muramfatira amafoto se muraniraho hitisha narakabafatanye sha mwabishuhemwe Asemani Kasongo nanjye uzampromoting uzangira umuzitari ushaka kuba umuzitari mu bana abantu bagupromotinga shenzi Kasongo wewe ninde wapfuye ninde? Rumogi rwarabuze nta kanyanga nta rumogi. Eregisi karabaye none bino bishenzi sikandi birajyamo kabya bino bishuye birajyahera ibishenzi bije kuntera sikandi mwese mukatuyenderera bangu izibendo rendo zinereje mwe mwabashenzi barye mwabakarita hagara tukwera mu mukate mufate umutimba utagira n'umurizo sha hagara mutimba tukwereka mukaritasi ni groupe y'ibishuye dute tugukandi noryowe twiba twita za dendo wa mukaritasi uyu mutimba urarumoka kandi gurinzira itango by'abakire kurara dusakuriza sha bawuciye n'umurizo waraye ntubacike mani damaseni mani ikibani Yakobo ntaducike no mushenzi mufate no mutimbe mufate shenzi Rumogi rwarabuze nta kanyanga nta rumogi. wewe ninde wapfuye ninde? Ajeni oya soka we Kasongo soka hanze wa mushenzi sha wagishuye wowe wigize umusitari sha wigize Kasongo wigize umusitari abantu barakohe oya n'abari mushenzi kiranyishe warayi munabara abana abantu mwabashenzi kwabishuye mwe rimwe mwanyoheje shango ndi umusitari none muri wo murangamira ko bayatuza mushenzi Kasongo we wagishuye wowe abantu barakoheje shango uri umusitari Mushenzi bagambaniye Yesu sha ntacyo bagufashe Imana Kasongo wapewe ngurikira mushenzi ngurikira ngaho mfata nje banyita Kasongo mustari wewe ninde wapfuye ninde? Imana garafure bino bishenzi byagarutse Imana abana abantu bagarutse iyo bashenzi bareke tuzarumusha tugende ibona bashenzi badukamira Imana igenda basize Imana mani damaseni Imana bize tugende mani Yakobo widusiga natwe turashaka n'abana b'abantu sha ukuntu babakanuye sha bari abashenzi ngo n'abana b'abantu reba ukuntu bireba sha bishenzi babira nk'ibisambo n'ibijura n'ibibandi bira bintu tubibonye n'ibimugire kuba bireba bino bishenzi ngo n'abana b'abantu banadushimuta wati mani damaseni twebwe abana b'abantu ntago batumenyera Imana twebwe umuryango wa bihe twararakaye Imana bashenzi sha bajye bifatira Kasongo shenzi Rumogi rwarabuze nta kanyanga nta rumogi. wewe ninde wapfuye ninde?